asame bana right katin kona lat karodian take on one lat karodian ka kuma dakrang machar kana kuma dana right ke self ke me yadit bana focus wana me katin nyon tin kontin dakanwari are kuma ka SPLAIO take ne to one te sha dop cha ja bai ano kene de kon game kanwari tiken ke tane ti chari leka kan tan to kan duai kan nuare ka jan wala bana rai ko jine jiran me de char ti ken yet de man dan le rod de ngach rai ne ka kwi dak ma char te ka me chalar gwasme me chalat chala de wonene wa mechi Simon Gadwi dwel mecha jen ka kume Dr. Eng Machar ka kume SPLAIO kechi Johnson ulun wutte ate jen ka kume SPLAIO ala kume dan me kwale chol ikut kidwang faction me bero kulo nyoko me daga rode bi Johnson ulun ba jen ka jende you know be Simon Gadwi dwel be banpin mishit kana mo awache kume SPLAIO chejiya kochi na tika jen kochi na jen ga kume SPLAIO awache SPLAIO chala week ke jetel power ke jetel long chana je gujinana medane terke mejen ke Simon Gadwi dwel a chena la ne wutte de Michelle ke me Johnson lin ko Johnson lin da jen at a time you know a jor enera mo jen de la lo yal to anybody you know there we self became yadi there we ga dak ma cha ten there mo sel ram de question o jena ngum ci jen ci tenena enera there gwa dan and gore you know there within ki jen point mo gore jen we gwa the within there within but chana jelaro nena Simon Gadwi dwel me jen a misunderstanding che man na channeling wasmen a misunderstanding ni jen no cha wote ka delayment mindit ka dak ka self ke mi yadi ko self ke mi yadi jera me dan eta mal kan dak ma char ke 2018 peace agreement re mal kan mo cha to wan cha ka tan tingai konke we ne ka power sharing and no banata ka transitional government dialogue ya ticha tan ka ti Simon Gadwi dwel te tinbo General Simon tere mal kan mo kan dial te re mal kan mo me bana bu gwach te re mal kan mekelam gwade chi misunderstanding bu tok tin ko chi dak ma char wache delay kene kir and then chagu jino tel option shu SPLAIO choro chu dag nono ana me tener gujeno jen emichi Simon Gadwi dwel emichi jen ene me jen dana ku SPLAIO kuje weekend okay chana elaru no kuje weekend is okay telere what if chinete kon te chu jen chiga kor chi kana ter chikan kor en dan ter ke dak ma char kan nyong ter kana adia je kan dial de ka bom right but maybe tanat chikan we kama dan latke ngum de talk and there weekend is there je no kan dial and miche jiluk ka kuiko rama mo chia o mat ende code ter rama bo je no ngoda bo ter ni the same code dan and ter point but still na meche kuma SPLAIO che je weekend ko en mission nante ka kan diala kel ni tam tot ka rat ka dego ne daga ma chara je ne duara lat ka right alat ke je ka mal you know ene ko kene de anyi na ke sen kem yadi da joy ke je ka international jatin ngwada mo international community ka tilat ken rodi tel mo goro banani ji South Sudan ti chuj ka kor a very long time so kuje mone cha goro de kor de to al gonu agone je no balat ka rach and then manawe ke election menen kon tin goro no bu kweren bu kana kwaj bu kweren bu kana kwaj ko je ndan ter ka gwada mena kire je ne tel mo goro election dak ma chara je election alat ke je so everybody goro je no de election je la ramadan logo nga would shalk myself ke mi yadi so jen goda nan to dial tiketen ngwana mo mi ko joje no ne ci dak ma cha chala rami mo cha green o jen ba mal ba jelat jate ne mo kana ba mal me na ba jelat ko kur where are they kene te ko no goro jeno de kur de kana to ke de nyi ka self ke mi yadi right now an bene dia
pardon dial ki bon dial kona to door bit ka and pad SPLA yo karwada chana United People Alliance chana pel ko right lat ke ne je ka jen Michel Tuman Peace Initiative what they done cha da kuma cha ke what happened ne kan dial cha pel even kid gwang faction cha palan gwa da mali dan chikana tan medel ga pyro ke jen twin so dan election ala ne chalat Simon Gadujon ne na kai ni ala no roi nano da kuma char choro nongriek ko jen chamal che tan nyamal jen nongriek mi chikana me so ngai kon man chalat Simon Dr. Machar right Dr. Riek Machar can a bit more than the same thing done in Latka Jana go Simon Gadujon wone can Dr. Machar can a mal can a jelle Ramela do Riek Machar it's a humiliation chain on Korwade she talk code again the same male than it the same tactic which I use the and Dr. Machar the same way and they need a cocky de yanki Dr. Machar tear a lot of tell me to fail Dr. Machar so that's one thing so kuji mo ko Dr. Machar am mo chi no no ba mal ba jinung and then take na ta charin bakat dan bueno ti yar ka mal e da ne cha ta Dr. Machar ba we ku mes pelayo e jeni che ted e che telot ke cha weekend no ku mes pelayo tell me to jekten up to now ngode te intact te together take a date ke te ne tin ko ne lat ko ngu te lat ga jeno ba mal ba jalat so mi self ke mi yadi te choose no kor te ne de tar ko kor chi milin ko men tam right now the reality angalet kama e Dr. Riek Machar goro de mal de retino de ne dial de ka jal ka do mi gwade je de mal mo di jino batte ne de charge gor ko dwal kan ko bi ka power bi ken lose chenga dan kan power kan lose what will happen bu kon betel ka bi influence betel ka ner kon bi influence ka ngane kan de kon te kel ka Dr. Machar that is why they are trying very hard and chicken Dr. Machar chicken jako dere le breeze chicken Dr. Machar jako jen dere ye goron Dr. Machar dere men re tijen while Dr. Machar lady in the same thing e wale lede en mala lat keje ana bi ka dialogue ana roch and then mal be bere wike so sudan jen da lat ke Dr. Machar en wala menen ke je tere tijen chimlin kon men no lokaje ka lugo dara loke la lelke la jen lil lat ka tung wan nan ko ne diala gora no jen be ti dial ba ko kot ki ba lat wira mo ma nyire so Dr. Machar a Ramadan en cham ka ti dial wide gor jeno be ti influence ka kum self ke mi yadit bi de la ron logo Dr. Machar gor jeno jin be ti ka position me be jegan wana mo bi de lat winga wi Dr. Machar so those are the things in kon lat ko right now there am mo me de position jek me ken Dr. Machar kan la jor bi Dr. Machar bi kan ko la jor ko jela tikedo then be position be ko le jek those are the things in kon lat ko right now so machine nene ke that angle shinene mo ajen angle dan en le road en ter right now ajen le road ko cha gurudi take Dr. Machar mademal dejeno take Dr. Machar bende so Sudan dere jeker name emendan en le road kwana ben ka document ko ni chagor ko Dr. Machar ramel let ke principle ki ngot gure ngot ka diala gure ke ngot ko no gor ke wi mon ke tele ngot micha bay but gure ngot international community gure ngot tin kon tin yenaro din kake shirke medan e chamal chaje tan ke 2015 sho were wiki juba kene lok wiki juba chamal mo chaje otan ke 2015 2016 chwa kor chaje to kore dana chatu what happened ene cha joj me ajo erar choken then gwada changa lo kwanten chata bande nga cha kwanten alangu ala vice president yala che cha Dr. Machar cha career da cha jengok cha guje no che bnyo lu njok ka siasa ko cha joj then jo tene ke 2 years we ga South Africa ngai kon dia listo no me cha guje no che tel shap changa me dane de ko ne cha kwanji kan wi nyor ga li kana dak ko tel ke ta me dan 2016 dia je ko nen tel dor me kana kan touch tel dor me kana kan dak me kan wang ane te kon te chi kule jen ka pada dung Dr. Machar lan no wer panke nere kwal user nga self ke me yadit nan chu kala dini kana lat but me cha guje no tel me le rode cha no cha ka long mo kwa ka convert
cha long mo kwa ka turn ngod widien kanga ngod wien ka Dr. Machar ko Dr. Machar jela mala tanyo ba ko lo yarne ten kono dong gore jeno china de wo wonya then what happened then Dr. Machar chongot committee chung ne ke and then ke 2018 Dr. Machar cha chol ajo luni jok berka Khartoum yo Khartoum and then chwango to 2018 peace agreement chwa ko nyom waje ta so in relevant peace dan tere we ka South Sudan right now Dr. Machar nere kon nyer ka Dr. Machar mitel ne jamale dan right now chikan ne tege juba ko ta me dan me ko che to je 2013 me sha lat self kim yadi chanen anybody chene kan wari me kan Dr. Machar kan mal kan je tai right now tel me de chole mal mititin right now so credit we kan we ka Dr. Machar ki Dr. Machar che ngut kun Cisco betekel ke self kim yadi cheng me dan e che we che nyong me dak che we the only way forward we ba mal ba lele ba dil tai che no gure ngot ramu mo mela principal la ka gure jen jo yene kenya mod take a document to work Dr. Machar ko we cha yin lora bang we yan je ka ngot we yan je tin kon tin de nang nyam so ku je mo Dr. Machar che ngulel che goro bo ngoro to ba ka go that is why nen yenen wale tere we ke juba a chenga me dan chi dak pin kana Simon Gadwe jol sho ngot ba Queen Cisco ba mal belele beno kene dial de kon bon dial de kon te chalo la group te kan kor kan gana ter ke bine kan ga bedien right now me cha Dr. Machar cha yen what happened to them then cha gapel including Kit Gwang faction cha kan dial cha male dan e cha ta self ke me adit me de Simon Gadwe do der we ga juba cha nyo ko mi yar ke je nyene ko Simon Gadwe ko na la jigo no di alo dunji te ko cha Dr. Machar cha lele cha yen the same thing can happen to any leader ko mi yan Dr. Machar mean that everybody de je lele de je dilia rami mo mi che mal chenok che tigde che to ko ba mal beno ban ngoda wa gore je nyok wa je dop ka mi che tuo kam de ni SSPDF kene Norway army e ko sha ke dak ko Norway army kene kon jo ke de ni SSPDF so those are the things mo bo kon ko ngot Dr. Machar free ka ngot Dr. Machar te ram de je nyot ke juba ka ngot Dr. Machar te ka long ke te ka power dan te ka kene dia la kon la kwa so gore jeno de jelot ke tin kon tilade ko gore jeno bi South Sudan bala better country ke pa kwa en ko in kwar me dan me che ko lar no de la ni ke 2013 me cha lo ke jen ko self ke mi adit ko le pet ke jen wale menen yana pet tel pa kim yadit ke jeno te ko in kwar mlat ke o de nge jeno Dr. Machar te re te jen ka jen ko te jen ko je prolong ke lugon ko kono ko ja ko jenye lon ko gore jeno ba political space be campaign lat ke je guje run mi ci Dr. Machar chengel che le barar ci Dr. Machar che bele te campaign but already kana ngaje no self kim yadit ano kana ngaje no Dr. Machar rami mo already che campaign che tunglat ta tire te jen sa campaign itself ko te le ebdan de nyoda ko le la ne ri chobodi ka ngwane ai dara ngwane nwari ngwane janati nyinke dinya SSPDF ka cha na ya kap ka kwar kon wana mishi ona me politically motivated case so nyodo ni je wonene lugan koru de ngwandien e joje no cha Dr. Machar cha je peno jendere je ke difallo yareka but right now ine ko la judge ne ko la prosecutor ke jogo no de short temper with principles with laws Dr. Machar aje ke difallo yareka ake we right so ka changa de ka changa de ka joga la changa baro ka pai badak ronkin dawno jendang ro wi de bakel den ba lugu ma bay ñoo mu ñor ke je jana da la ro den tam Dr. Machar telele bier is still a leader and an bune dial buga nang rey mala lugu Dr. Machar chu log lora bang wo loga gwada dan en chi ko in kwarti bin ge bu kwer no lo je bi ko chu to bran bi log bang ka tel mi cha ñot tel mi jam chalat go de so dan der gwa chi chuong en wo dial nagati ja ki sel ki mi yadit naga ke ko ken e wa no kare Machar agenda andetin anyok bo chen chala ring Machar chen chungen garada dien bon kan ke rama mo e pupla mo ba no ne dial ka ba nget jo je nod de kan kenyer bo ko ring Machar e pupla ka jang ka tat ka bar ka murle we ke ji ko teoria so je ngai ke je ne dial chaini everybody ngai so you mean that ngai self ke mi yadi no Dr. Machar te ka chance ko ba kwer be le be je so ku mo che chak gore
che guro te ring Machar mde kwade jejek so akena kon lat kordia so kweranda Machar babarare tijen despite all these challenges all these charges all these false accusation and konke gwanke je ke bang bang ne bani barar ni reti jenda na tete so na me der gwano de yenaling ka dob dan de yenalinga an ban nyoje ka na the report betemal bye bye